Hvala. Dobar dan želim. Poslanička grupa Zajedno za Srbiju i ja kao njen član predložio sam danas zakon iz oblasti zdravstva, to je zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu lica u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, otkrivanjem i ranim lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja. Zašto ovaj zakon? Smatram da naš zdravstveni sistem ne može da pruži odgovor na ozbiljna pitanja i na tešku i zdravstvenu i materijalnu situaciju u kojoj se nalaze naši građani. Zbog toga preko 60% osiguranika ne može da se leči, firme u kojima rade ne mogu da plaćaju doprinose, poljoprivrednici ne mogu da plaćaju doprinose, preduzetnici takođe. Iz tog razloga lica kojima je dijagnostifikovana ovakva vrsta bolesti ne mogu da se dalje leče. U ovom zakonu smo i nabrojali koje su to bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja. Mogu odmah da kažem da se definicija ovakvih bolesti preuzeta iz Zakona o zdravstvenom osiguranju iz člana 22, ali zbog nemogućnosti da se overe zdravstvene knjižice, ovakva lica, ovako teško oboleli građani ne mogu da se leče. Smatram da, s obzirom da je ugroženo zdravlje i bezbednost naših građana, ovakav zakon mora da ide po hitnom postupku i da što pre uđe u skupštinsku proceduru. Hvala. Izvolite. Izvolite. Iskren da budem, nisam se dogovarao ni sa kim iz vladajuće koalicije. Smatram da ovakve stvari i ovako teška situacija u kojoj se nalaze naši građani ne može da bude predmet bilo kakvih pregovora ili političkih dogovora i da država mora brzo da reaguje. Ja očekujem da Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje vrlo brzo ovakav propis uvrste u proceduru kako bismo što pre doneli ovakav propis i omogućili građanima da se leče i da se spasu najtežih posledica. Dakle, ja sam ovaj zakon predao pre 2 dana, od tada nisam imao nikakvih kontakata sa predstavnicima ili Ministarstva ili Republičkog fonda, ali očekujem da će do njih doći, jer verujem da, kao što smo usvojili zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, smatram i da i ove ugrožene kategorije teško bolesnih građana imaju pravo da se leče. Hvala. Izvolite. Ako nema pitanja, hvala vam puno.